izdanje magazina Fashion HR Plus je bio posebni izazov zato što smo htjeli holiday issue napraviti dovoljno božićnim, ali isto tako i lansirati neke urbane elemente i mislim da smo u tome potpuno uspjeli. Na naslovnici je zablistala Nataša Janjić koja je uistinu predivna glumica i talentirana. Svima je bilo fantastično, veoma brzo smo to odradili, ona je prava profesionalka što se ujedno i vidi u samom časopisu. Na snimanju mi je bilo divno, ekipa je fenomenalna, profesionalna, donijeli su krpice baš po mom ukusu, tako da sam se osjećala ne da me prisilno maskiraju, nego da je baš to sve što želimo obući. Ekipa je bila brza, jako smo se dobro zabavljali i onako jedno ugodno snimanje. To mi je druga suradnja sa Natašom Janjić i mislim Nataša je fenomenalna, tako da tu nema greške. Jednom smo radili, isto je bila super atmosfera. Najbitnije je kod snimanja da karakter modela koji Nataša ima da je super i da prihvaća sve sugestije i da je dobro raspoložena, da nije dosadno, nije naporno i to se onda vidi na fotkama. Na snimanju je bilo jako zapravo opušteno, zabavno, kreativno, svi smo dali najbolje od sebe i mislim da smo na kraju napravili dobar posao. Getaldos Optika ovim povodom lansiranja novog broja Fashion HR Plus magazina željela je predstaviti svoju novu kolekciju dioptrijskih i sunčanih naočala za 2016. godinu i nadam se da će svatko nešto pronaći za sebe. Pa izgleda stvarno famozno, pogotovo ova naslovnica sa Natašom Janjić, crveno, blagdanski, genijalno. Super je, naslovnica je prekrasna, Nataša je uistinu divna, vidjela sam njezin editorijal odmah unutra i teme koje sam vidjela na brzinu mi se sviđaju, kada dođem doma na miru ću ga pročitati i prelistati kako treba.